Veliki pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal Slatki kutak i slanutak, dobrodošli u novi video recept. Danas ću da vam pokažem kako ja pripremam sos i tijesto za picu. Jako jednostavno, jako dobro tijesto koje možete poslužiti za punjenje pogačice, naravno preukusno, meni čak ukusnije nego u pizzeriji. Što se tiče sastojaka, ja ovdje imam, ovo je sastojci za tijesto, pola kilograma običnog brašna, s tim da sam ovdje odvojila još 100 grama, može se desiti da će mi možda i više trebati, ali vidjet ćemo sve dok spojimo sastojke. Znači, za tijesto nam je potrebno 500 grama brašna, 2 decilitra slatkog mlijeka, 2 decilitra vruće vode, jedno jaje, jedna vrećica kvasa ili 2 male kašičice ovako gotove gerunje. Ovdje imam 2 kašike šećera, 2 kašike soli i malo bibera. Trebat će nam 3 kašike običnog ulja i 3 kašike maslinovog ulja. Prvo ćemo znači jaje, ulje, vodu, mlijeko, začine dobro izmiješati. Zatim ćemo dodati brašno i germu ili kvasac. Sve dobro promiješati da bude tijesto glatko i mekano. Zatim kada se završimo tijesto, prelijemo ga uljem fino i stavimo u frižider ako vam je tijesto potrebno za sutra. Znači možete ga staviti u frižider. Ako vam je potrebno za sat, 2 ili tijekom dana, ostavite ga na sobnoj temperaturi. Jako će brzo tijesto da nadođe. A što se tiče sosa, predivan, odličan sos, treba će nam 2 decilitra sos paradajza, treba će nam jedna mala šoljica kečapa, origano, bijeli luk u prahu ili ako ne volite ili nemate, možete znači obični jedno čeno ili 2 bijelog luka, ali jako sitno narezano. Naravno, opet ide 2 kašike šećera, 2 kašike soli, 2 kašike vegete i malo bibera. Ali što se tiče začina, znači vi opet prilagodite sebi, da ako ne želite da vam je presvano ili da je malo blaže. Sve znači prilagodite onoliko koliko vi volite. I naravno maslinovo ulje. Sve ćemo to spojiti, izmiješati, prekrijemo folijom i ostavimo u frižider da se hladi dok ne budete trebali pripremati picu. Sada počinjemo sa pripremom tijesta. Tijesto je gotovo, sada ću samo da posudu u kojoj će tijesto da bude polijem uljem, razlažem dno i naravno još malo preko tijesta. Zatvorite posudu ili prekrijete prozirnom folijom i ostavite, kao što sam vam rekla, u frižider ako ćete koristiti sutra.
A ako ćete koristiti odmah, mislim nakon danas, za sat ili dva, ostavite na sobnoj temperaturi. Sada prelazimo na izradu sosa. Dodajemo znači sve navedene sastojke, paradajz sos, kečap, začini, ulje, sve dobro izmiješamo i ostavimo u frižider. Ova smjesa koju sam ja danas napravila je dovoljna za 2 velike tepsije od špareta pice i naravno sos je dovoljan, možda će čak i ostati još sosa za jednu picu, mislim za sljedeći put ako budete pravili. Naravno ovaj sos možete da držite u frižideru 7 do 10 dana bez da mu se nešto desi. Kada je sve spremno, ja ostavljam u frižider i naravno nekada poslije pred ručak pravim picu. Svi možete kombinirati, da li ćete picu sa salanom, da li ćete picu sa tunjevinom, nebitno, onako kako volite. Svima kojima je se svidio ovaj recept, probajte, napravite, javite mi vaše utiske. A ja ću da ispod videa napišem cijeli recept, onako kako sam ja danas radila, sve navedene sastojke. Ako vam se svidio ovaj recept, vi ne morate da koristite ovu mjeru, znači ovo je mjera za 2 velika pleha, možete znači uvijek da poduplate sebi mjeru. Znači sve navedene sastojke koje sam ja danas stavila, vi možete poduplati i napraviti za vas i za vašu porodicu mnogo više tijesta, znači i mnogo više sosa, što znači da je mnogo više pice. Do sljedećeg videa ja vam šaljem velike i tople pozdrave, pa se vidimo nekom idućom prilikom. Ćao!